Hai menaze ibe tingchua ilungta Panme and mind jeku zekruket damma gumara sam news kede reinsa chuna times biagana pungwangara dele Manipur de go body pay Chief Minister N Biren Singh ne mind jeku zekruket damma ge Ziribam district kyametera patingna mi puin rangai zet beitu tera bhige ma thomak paper mak rang zegene jimain jeku zekru mama ge rai ne je Chief Minister Advanced Security Team infal gene Ziribam tera beitu tet bhi ting jogunta kroi ninge ti laizang kotlen National Highway 37 fu himdi taige chorum luze nam baikyang na bongne Chief Minister Advanced Security Team bodu kapidele izekchuleng aipo ka kapegene spame mina hanket pezine moirang time aje spotting kum kaide set pedu kap hazam gai je Siza Hospital rehuki ge telewra pungkeu kaide le je sale aipo udege Manipur de go body pay Chief Minister N Biren Singh ne parata basam saje pogu advance convoy team dum fu hindi ge chorum luze ka kapeze pachung gibena Manipur pade namedu gibe ketele je marasam pomanai kekeche hazungo zempo bihi ge sale Zai Manipur Chief Minister N Biren Singh ne saje Manipur Sorkri ne poduge prenchize pokakraize Manipur dege law and order hindi lugumze tatoi kur hange toigudele je sale Hanai kake Manipur de Ziribam district ke kimizet na kukizo kake mabathoma pagane renchi je toigun se bepetse hezet ketne kechu teure teuze kabok perabelu gumze asam na dana in chekeu je squin tak maige interstate border Manipur de na asam ramrai kang keune chacha district Lakimpur area ge mabathoma pagane renchi je toigun se bepere marang jegene spider misonga me special commando force 2 telunga deleze Numal Mahata superintendent of police sachatne salai Kimezet na kukizo kake reite ze kabok perabelu gumze minahai stroksi penuki soluze asam dege kanse bam sangze bam deleze superintendent of police sachatne salai Anui hai menane chigai raile hanai kake Manipur de Ziribam district ke kimezet na kukizo kake kabok perabe zen kimpe bizine soibam Sarat Kumar Singh patingkum ringyo skui hlotate pe te kaibe bam plam sing mak se bambe katsai pe modo railu bachang kimabo na Ziribam police station ge panuri na panichung gum rahange gimi pe loze kize kabok peraize Ziribam district magistrate ko sarit ki gureze te pe ne ma pathoma pagane herensi ze to kansebe per mak razigene Zeme nara meze late pe maradiga bereze curfew du pet kaidele BJP kyang na lokrote set Lok Sabha election tingkum chang na jang kam daige majority minaki bibek kyang na changje India de go sokri puang rebel gumje wangra rebe tingkum chang na jang kai srok 2026 Assam Legislative Assembly gedu BJP ne pepeitu jabam ba kyang na National Democratic Alliance NDA kyang na majority minaki bibek kyang na changje sokri puang reguleze Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma na salai Assam de go body pay Chief Minister Himanta Biswa Sharma na saje BJP na kangkete mabone Assam Legislative Assembly 2026 kedu sit palana haket kaisro bambege sit jas kuino na haket singo gulei jek chewling Mati makse wangrabe Nagaland Urban Local Body Municipal Naitong Council Election ge Bharatiya Janata Party BJP ne dagumze punui kyangna na candidate kalangpet rameize papung kan ranga deleng relang beteuze BJP kyangna na Assembly constituency kruze kana ge punui kyangna na chuna Nagaland de Assembly ge high kleiteuze samsa bepe MLA kebe constituency leine ge Municipal Naitong Council ward ke punugu candidate hange kalanga gulei kechuleng Zai pakana beteuze Bharatiya Janata Party BJP na kangketeuze bamba kyangna Nationalist Democratic Progressive Party NDPP mati makse wangrabe Urban Local Body Municipal Naitong Council election ge kekecha sabelit magra hangjegene chuna NDPP ne MLA keuze bamba constituency kaizamingyo ane punugu candidate sapema kulaize sale Zai Assembly constituency kaise kuchum BJP na NDPP kyangna ne MLA ga babamra mege BJP ne puni kyangna 20 pepeteuze sapet kulaize kuchuleng Bharatiya Janata Party ne saje aimera me papung kanranga beze People Democratic Alliance PDA gu sorkri du prentin segar hangjegene nranga gulaize kuchuleng Narendra Modi ne jimain chekeu zekre mamage India de go body pay Prime Minister pak chumpe hangke pataw pengyo bamge tatoi chugai delei sige India de go body pay Prime Minister Narendra Modi ne lokrosna Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan halutato ma hangge Indian sokri ne tingkum ge rangkang lochum nga gai be pe chura hangge pheugai je sain to gai delei Prime Minister Narendra Modi ne saja apo Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan Yojana ne lutato me palana teuze 9.3 crore hange rangkang zigara crore changkai telungra pheugai delei je sale
Aipo tariam ge India de gubodi pe Prime Minister Narendra Modi ne saze pogur sorkri ne luta tu me bo hange ningting ze ira bata hange nrenjgai zela leje ke chule Sikkim Krantikari Morcha SKM kyangna gu pe pepe supremo Prem Singh Tamangdu jimain chekyo zikro mamai tingi kunta madai pininge pakana be Sikkim de gu body pe Chief Minister hange Phaljor Stadium kan thabe ki gantok namdi gine te setyo gai dele Sikkim de gu laksai be Governor Laxman Acharya ne Prem Singh Tamangdu pakana be petu je Sikkim de gu body pe Chief Minister tu rahang te setyo gai dele chige Sikkim de gu body pe tabam rame Council of Minister hangdu klangai je te setyo gai dele je kchule mara sam pomene sa ja apota rem ge mina sang himro si mene wangja ka zo gai dele je kchule Anui hai menane chigai ra ile nai kumting kumchang na jang kamadai Sikkim State Assembly election ge sit plana te je himro ko nabam ge Sikkim Krantikari Morcha SKM changnane plana sit te je himro ket ngaudali Pakistan dai ne ten sap se bamba kyangna the resistant front hagwang ge te kubok mo bong ne zimain chekyo ji kre mama ge saje pni bong ne danain chekyo ji screen tak mai ge mira se sai suize bam kanchi me te beitu tet me sif khori kep temple jammu nai kashmir me te beitu tet me bogu gri dibe churum lu je kapegne gri dibe ka krepe gri krengim lakse ko hu bege gri ko kyo gai je mina hang kro chai di jai ne mina hangim remingyo ka zambe puni kyangna ta le je Hagwang kadete ko bok mabo the resistant front ne sam klali si pepet pegero gaize Jammu nai Kashmir resi district ke pabam ibe pirate me bong nai mirase sai suize pabam kanchi bet beite me bodu ngibeze pepi bangdim churai gu leize ka chule mara sam pomene saje Indian security forces tamene hagwang kadete ko bok mabo pepe rahange search operation pabam ka jam ge te gyuzela leize ka chule North Korea day nai South Korea day kakke milung kahare be te hu hang beze South Korea day nen te mena da ge rang ba gai je North Korea day bia me hegen kya mi ko sansi pepe bung lock speaker broadcasting na mi puin sang ne telung churai gu de le je sale ai je lock speaker broadcast tingkum srok telung ta di besang ge telung churai gu de le je rang ba gai de le South Korea Defense Ministry ne marasam pomeda ge rangya guys apo samria rekyo ga bize North Korea daina tingna mi puin sang ne git phum mit phum pet ge to pet pe kra me kain dui guys git phum hai chomsi South Korea dai me tingna mi puin sang ne language ba me zigene po ka kai gu lei je ka chule France de gu hang ya pe President Emmanuel Macron ne danain chekyo je screen tak ma ge pedena men te na da ge rang ba guys Japan po gu sokri gu samram pe ki Parliament dissolve nungai je pnui tabam gene tenso kham ga gu de le je sale palam ane European Union gu election ge pe kyang na centrist align kyang na du ngam lak ta se ka chele Param pedena ramedu samsa behige France de guhang yape President Emmanuel Macron ne saze railang beteze lower house election France de gu body mera me wangdui luze samram beki National Assembly hange France bedena mene mina kan che belam ge bot to gaira peting bihi tim saka beze jekyo ji himreting kum sang na jang kam daige tet ke gu leize pakana ba rong hange dikyo ji sna ting kum sang na jang kam daige election tet ke gu leizen du pet kai de lei US Secretary of State Anthony Blinken ne zimain chekyo zekre mama ge Middle East day me te beti wang raise Israel na Hamas kakke re kapsor be ceasefire hang zegene hukum to rakadalu me Hamas bodu hostage dilgu samria Israel me ne rekyo ge bege hazuga rahange swin sam ge betate to rahange kiame wang kadai dele je sale Marasam pomene saze Anthony Blinken Middle East day kyamyong beze Israel day guspa me bone tingrin biaga bamba rafanam di hogutse Gaza nam di lui dumpok ne kasete rahang rangai zama bezegene tenso ka rahang zegene kyamyong gule je ka chewleng Marasam pomene saze US Secretary of State Anthony Blinken ne Egypt de guhangya pe President Abdel Fattah al-Sisi du dogalu bachang Blinken ne Israel de me te betu tetse Prime Minister Benjamin Netanyahu du dagum tak ne Israel na Hamas kakke kyute set heritu tetse bambe kapso garam filam ge sama bin sam mongule je ka chewleng Pigai zang kingani milay na du todlay azina lungta Panme na may gumara sam news kadere insa Tuna Times ay ginalwa gay delay